o theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Mashamaite. Batheletši e rile mo mafelelong a beke ya go feta go a swara batho ba mmalwa bao go gonelelwang gore ke bona ba dira bomenete bja go fapana-fapana kgoro ya merero ya selegae. Re ka re bjale gona naga ye e swere tsela ya maleba ka baka la gore batho seo ba swarwa bomenete e tla ba taba ya maloba na. Ba bangwe ba re bangwe e ba tshwara ke ye ya lelegakatša ba bangwe gakatša ba bangwe gore bjale gona ba šome le go feta mola kore ba utse le go feta mola ba senye le go feta mola putso ke rona re ka re bjale gona ka baka la gore batho ba ba tshwara naga ye swere tsela ya malebana bomenetša e tla ba taba ya maloba ka kgorong ye goba motho mongwe monwana wo o twaetseng go gora ke nkgopa o tono gora o tono tswela pele go gora le ge ba bangwe ba tswela pele go swara ra bona batho ba ntši ba tswela pele go dia bomenetša na putša bobedi yo ba gore na le reng ka dipoelo tša kopano ya maabane ya kabinete malebana le gore na ba tlile ta ka ditharollo dife ke be ke le balela tšona mo e ka ba maano ao a tla šoma na magaketso ka baka la gore Eskom she e re bontšha mathata le bona gore maano a ba boletseng ka ona maabane le kgone šimale ba re bo saena dikontraka le baabi ba motlakase ba bararo bo šomiša moya gore ba tle ba kgone go fetha motlakase e le bonang ka gore maano a tla šoma ya bobedi ship ya boraro ya butša mafelelong le bona go ka tšea lebaka le le kaakang gore re bone dipoelo tša kopano ye ya lekgono ye e swerwego mo e le goreng ka nnete ba re go ya go saenwa dikontraka go ya go saenela dikwano tša gore bjale gona batho ba modimo lena le kgonang thušang Eskom re kgone go bona gore re tswela pele bjang e reng ke ile seng gona mmagagešo gannyane ke na le kholofelo ya gore ge re boyamo motho mongwe re ka fofara ya gona mola kantoro e kgolo ya ka kua Pretoria ka kantorong ya tona ya kgoro ya merero ya selegae. O theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Mashamaite. Bjale re a fofa re ya moyeng re kopana le ba bagolo magagešo bjale ka ge le bele kwa ke tlhalosa mo gore go direga eng kgoro ya merero ya selegae yeo batheeledi le fela le re botša le re ya kgoro ya šoma man gore ya šoma a ba robala ga gologolo tona ya yona monno wa ema wa tseba wa šoma re ba le bogiša e le gore le bona ba šoma magagešo e re lebaka le bjale ke kopane le Dr. Aaron Motswaledi re a le amogela tona ke a leboga mokoni Dr. Mashamaite le batheletši ka moka ba Thobela FM ba tseba re leboga taba e kgolo e nka setšhaba e bolela ali ka baka la gore nna le wena re fela re bolela re re monno batho ba modimo ge re monyaka re no mokhumana tabe ya re kgatla ka baka la gore go ena le tše di o tshwerego wa re botša wa re ke sa tshwere ke se le se wa ta wa buleanyana wa kgona go re bolediša nke le re botseng tona ka le re tlhalosetseng ka katlego ya lena ya go swara dinokwane tše dingwe gape ka kgorong ya lena ka baka la gore ba re le a ka lokana ma le a emaema ma nke le re botseng ka katlego ye ke a leboga mokoni katlego ye a dira se ya rena fela ke ya maAfrika Borwa ka moka ka baka la gore re atlege ka mokgwa re thuša ke bona go tloga ka di-24 tša March mola ke bona gore ke kgola le bone mo TV mola re swara senokwane fela sa go tswa Pakistan kua ofising tša rena bošigo kua ofising tša nna Krugersdorp mo a reng a dira gore go tliela ya di-passport go tloga nako la re mosware hei mokoni a wa batho ba re botsa bošigo ya gore le ba mmo mara ka ntle ga fao ka ntle ga go botsa ke batho le rena di-system tša rena di a thuša go swara ka gore dinokwane tše be ba sa tsebe ge ba dira bonokwane gore system ya rena yo wa swara go swana le o re moswereng ka Frita ga ba re ke Nico Ibrahim o tlile a re o tla go mafese o tlo o lediša dilo a sa tsebe gore borokgosi yo a bo dirileng di-system tša rena di tlo bonyapolola ga ka tsena mo go mafese so re thuša ke setšhaba re thuša le ke system tša rena gore batho ba dirile botsotsi ba sa tse gore system tše di tlo banyapaolla hei kore ke a makala gore ka baka la gore monno ke kwele gore ke kgale yena Nico Ibrahim o ka re ke kgale le monyaka wa o tswa go kwa Bangladesh bjale ka ge le thušwe ke setšhaba le be le tse le lebetse ka yena goba motho mongwe le be le tseba gore tšatile lengwe le tlo ba la motshwara no Nico Ibrahim kua mo Afrika Borwa o tswa Eldorado Park o ya o tswa Eldorado Park kua mo Afrika Borwa
ko mongwe ba ileng ba rekiša bobona ba rekišitše batho ba Pakistan kore ko mongwe ba ileng ba recruitiwa go a di-officing tša Home Affairs bošego ge ke gopotša gore system e bereka bjang ba fitlha kua ba mo kgopela gore a applyele passport a ngwala maina a gagwe a ngwala ID ya gagwe ya mo Afrika Borwa ga botse a ngwala difane a ngwala dilo tše ka moka le di-address a tšea fingerprint ka go tshwanetse re go tseye photo o kgoromeletwa ka thoko go tsena go le wa Pakistan o tšea photo namile Niko wa mo fa 500 rand wa tsamaya o tšea gore go fedile ka banka mo ka selo ke no fa maina le pasa ga go sa iswere dilo tše ka moka tša gago tša mo Afrika Borwa o sa di swere a kere ke mara passport ela o ifile motho o senepe sa motho wa Pakistan o tšea passport ela a sepelele fase ka moka e le mo Afrika Borwa e le Niko Ibrahim leina la gago a lebetse ka thoko mokoni a ke le a tse gore mo di-airport tše mafase ga ba go botše leina gore a o moloko mašamaite na le go ka ba botsega le le mogola ga ba tse gore moloko mašamaite ko goreng gore ke mang se ba se lebelelang go ntšha passport o le kua New York gore London goba Paris goba Tokyo ba lebelela senepe sa gago ba lebelele mo passporting gore di a swana na ke la ba lebelela fatlhogo sa gago ba lebelele senepe mo passporting ge di swana ba go fetiša ke kgola gore le a itse ba eng so batho ba ba rekisitše di-passport ba dirile ka mokgo a itšea gore a wanne ke gainne 500 rand ba go fedile jalo kwa tlo wa dira gore Niko Ibrahim a hwetše mošomo a bereka mola ba file pasa ya timela ba ra wa tsa mo o Home Affairs wa go fe pasa ga bose ka gore re nyaka record tša pasa ka gore itimetse ga e tla Home Affairs o re wa phela temporary identification certificate o bea monwana mola fingerprint ya le fingerprint la re tsena mo motšhineng e tšwelela le photo e la monna Pakistan ke la re botsa ka ene ya digitalization mo e le gore go no bea monwana o ntšha ditaba tšago ka moka ya re tše yena taba tša gago o di changitše a kenya photo ya Pakistan so ge di ya go tšwelela mola screen sa computer go tšwelela photo ya monne wa Pakistan ke re tla napele moswarege so se sera gore ge o dirile ka mokgwa o reditše bo wena o squire banking o squire Home Affairs o squire SASSA go le security o squire SIRA private security regulatory industry o squire maphodiseng wa rone ka molato le go ba go posoditše ka o dilo tse di o tšwelela ka moka go ra gore wena bophelo a o bone o berekiše ka 500 ranta go fedile tšeo ka moka e leng ditokelo tša baagi tše di nyakang ID ga di sa tlo kgonega mo go wena ge e le gore ga o nyako o swara o tshwanetse go phela ka sethogeng phatla mpotse ge le gore ka baka la gore re a tseba gore tse dingwe kwane khumana e le ba bangwe ba bašomedi ba lena ba e le gore motho mongwe ka kgwetsa le ba rakile ge le ba rakile a ba be le seabe sa go no ba le seatanyana sa go tsentšha thili goba motho mongwe go šoma le go šomišana le batho ba lena le ge motho wa ona a le ka ntle aowa o gopole bodikgotlo jo bo dira ke mehuta e meraro ya batho mokone ke monna wa Pakistan wa laolang dilo tseo goba wa Bangladesh ke ma-Afrika Borwa ba go swana le Niko Ibrahim ba ba yang go rekiša bobona to sell their IDs ya botere ke motho wa Home Affairs wa dumelang gore dilo tše di dile ka ofising ya gago ya thuša wa bona ya le ba Home Affairs ke nnete re a ba ko ba mokoni ka mokgobolelang re a ba raka go mme ba mmalwanyana ba se re ba rakile gomme re ba swariša go di-hawks ba go sekišiwa gape botse ko gore na a ona kgonagale so ge ba fetša ga go le kgonela gore ya gore le ge ba le ka ntle o ka khumana ba esana le seabe sa go šomišana le ba beng ka gare a e sa kgonega mokoni ka baka la gore gona jale re šomišante mola gale le ba ka dira ka nako ya di-password gone jale re šomišan system e ba reng ke backup biometric access control movement gore o tsene ka mo dikomputeng tša rena go nyakega fingerprints so ge re moraka fingerprint ya gore a entšha mo di-systemeng tša rena but le ge re sela entšha kere o ka se rekišitše motho o monwana a gago o swantse go kgotlhe monwana a gago mola o dilo tše ba di bulere di re tsebe ka monwana a gago so a ka sa kgona go tsena ke le mpotse tona re ka letela go swarwa ga batho ba bangwe goba motho mongwe ena mmile ke moka diphepeno ke la di be di le senyetša le ba fieletse ka gara mollo ga o sana mathata mokone ke mathomo mayo o ya
ke mathomo mae re sa tlo swara go ne a dire ke ntse re ka se announce pele re fetsa ya go ne ke mmalanyana tse re biskitang re a tseba gore sa tlo swara e bile se nkanyane so e re dileng ke mathomo mae ge ke bala last week re reporta kwa parlamenteng ba shetseng re ba fedisitse ke ba 32 ba berekang ka mo go Affairs ke ba 32 ba re sa tlela pele ya e sa le mathomo mayo ke rumale lena tlola mpotseng bua dikantorong tša lena tša Home Affairs o sana le methaladi e metelele ka baka la gore ke kwele gore le tlile ka mekgwa e meswa ya technology e le gore ke di-online motho a ka no dira dikgopelo le sana le mothata bja batho ba ba telele ba methaladi e metelele dikantorong tša lena tabela go lokiša go fediša methaladi Dr. Mashamaite ga e tlo ba ka sekgowa ba re ga e tlo ba event is a process ya e tswela pele ga nnyane ka gore a re dire selo se stay re dira yona booking eo e bolelang ka mo site re emetse sita gore ba lokiše megala ya bona ya technology because ba busy ka yona megala eo ba re boditse gore ba šomiša tšhelete ya go lekana dimilione tše 400 million rand ba busy ka yona 400 million rand eo go lokiša metato ya bona ba re ba tlo fetša ka September e nngwe gape la go pela dile ka le botša re thotela mo di-mallong mo e leng gore o šoma go kaone go bulegile re thoma ka Menlyn Mall gona mo kgweding ya October le tshwaetsebe letlako ba re re thotetse Menlyn Mall tabe nngwe e kgathišang tona ke gore re le bone mane wa tseba ebile le na le dilori tšeo ka re motho mongwe le ka no di oketša di a kgona go ya metseng ya magaeng re o bone maloba o le ka kua thoko tša Elias Motswaledi ka kua ebile o e fa bakgekolo di-ID tša bona re ba lebogiša kudu ka re le ka oketša dilori tšeuwe ge mašeleng a le gona tša phatalela le naga e la kgona go iša ditirelo bathong ka gore re a le bona le a di iša ditirelo bathong wa re le nageng ya Letebejana re ya go fa mokgekolo la Mashilo o leng gore ka Sontaga o ba swara ngwaga wa bo 103 ya no re tla ba ka 14 ja August le kwa matlerekeng re isitse ditirelo a di hotel a tlo aphaela smart ID ra o a tsefetse ka mogo next time a sala go wa mo santse mo latella se re feta tša dila gola matswalo re ya Letebejana o mongwe wa bengane le yena o ba swara ngwaga go 99 le yena so ke diputso tša ga borena so ka nnete re bone dikoloi tša go theta di thuša ka nnete re tšere sephetho go radio ketša re be re 100 mathomo a ngwago re tšere swere 120 gona bjale re nyaka go oketša ngwaga ka ngwaga gore e be tše ntšhi go feta re šire le batho ba bantši ba se ka so ba dula mo diofising ba thepele metse e ka moka ba tšamo ba efa dipasa jale ke lenaneo la rena le leswa leo le kua parlamenteng re dirile re gopetse le ka mo o ba ditšhelete gore banna re nyako go reka ditraka tše ntšhi ka gore di ne le mogola kudu mokone ntho ya gore rape ditraka tše ke gore methaladi e metelele ga e dire ke kgomaganyo ya metato fela le Eskom ya e dira Eskom e tswane gore load shedding go fedile mara ditraka tsela tša rena ka moka ga tsona di tla di agetswe ntho e generator ka mogare inbuilt generator di nayo and then se Vodacom wa ka moka ga tsona di nele MTN ka mogare di nele Telkom di nele Cell C di nele Telkom di nele Vodacom fela go nna go nngwe ya motseng go ka moka tse di sona di sa gomagane mokone so re di kenya ntela di tšang satellite dish ka mo godimo molato yona gore ya tura go feta Motorola ke 1 million rand satellite dish teng fela o tsene motseng satellite dish eo awa go sona le ngwagola di le ka bua masese 15 tseo ka moka di bolela ntša gana mokone ka re ka o ke tša ditraka la di tšantša gana ka moka so go be le satellite dish le ke ya go sona le masese awa o šoma sterek le ge o coste 1 million batho ba le ba ya go tla wa ba thuša go ne mo ba yang go ema ge Eskom e ema o tsenya generator ge Vodacom Cell C leng ka moka dipala go connecta wa tsore satellite ya go connectela so ke bohlokwa bja ditraka tša rena ka swa re di rata ka mogo tswelang pele tona go šoma ka maatla ka mokgwa re le bona go le šomela setšhaba ka gona ba theletše ke Dr. Aaron Motswaledi tona ya kgoro ya merero ya selegae phatla re le boile kudu o boledišana le wena o leboga nna mokone